Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen memberikan bantuan anggaran untuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tak tanggung-tanggung anggaran yang akan dikeluarkan sebesar 30 juta US dollar atau sekira 477 miliar rupiah. Hal itu Prabowo sampaikan saat berbicara di sesi ketiga KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa 19 November 2024. Di hadapan para pemimpin negara, Prabowo menyebut Indonesia ingin berkontribusi terhadap kerja-kerja mulia yang dilakukan oleh PBB. Lebih lanjut, Prabowo pun mengajak organisasi G20 untuk menghasilkan tindakan nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ia mengklaim pada 2022, Indonesia sudah mampu mencapai 50% dari target SDGs nasional, sehingga Prabowo mengajak negara-negara anggota G20 melakukan hal yang sama. We offer this also to the world. Distinguished Excellencies, I would like to announce that Indonesia is pleased to support international efforts. In this case, we are willing to commit $30 million to bridge funding gaps on WHO activities. We hope this can positively contribute to the noble work done by the United Nations. Moving forward, the G20 must continue its positive impact. The G20's convening power must unite and bring together advanced and emerging economies, converging different views in response to the world's most urgent challenges, in the spirit of transparency, inclusivity, and consensus as important principles in our G20. Thank you very much. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.